Toomaa gochuuf hin danda'u. Ishee biyya keessa jirtu garuu yoo kootu naan jedhan yoo waliin haasofna naan jedhan yoo waliin mari'anna naan jedhan yoo waliin dubbanna naan jedhan dhaquuf hin dandaasi galee kan kanarraa nafe taakkuu tokko namatti hin darbu nama hin tuqu nama kabajuuf baay'ee na cinqaa akkamitti nama jaalala koo akkan ibsuuf na cinqaa nama hundaaf nan cinqamaa keessattuuma waa'ee aartii Oromoo hojii waan ta'e natu beekaa eenyu akka fayyadamaa jiru immoo beekamaadha. Kan aarsaa kaffalee kan biraa kan itti arrabsamu kan biraa kan nyaatu kan biraa kan itti maqaan badu kan biraati biyya kana keessatti kanaaf ani saba kanas wajjin wanti na cinqus hin jiru waan hin godheefis hin jiru kana boodas waan hin argamu miti miidiyaa kanarratti garuu isa kana immoo walumaan laallaa haaqisaa harkisaa qulqulluudha taanaan dhuguma akka feesbuuk irratti haasa'amu kana ishee kunuunsee ishee jiraachishee ishee qanansiisee jiraatee ofii ishee mo'atu qananii kana hunda keessa jirtu ofii ishee darbamtee fooqii shanaffaarraa duute taanaan waaqayyo lubbuu ishee amaaru isas rabbi bilisaa baasu dhageessanii kan kanarraa hafe garuu dhuguma intalli kunii halkan sana maaltu akkas godhe maal taateeti namni barzidee kabajaa ture namni nagaa qabu by the way dafeellee poostiin goone yoo laaltanii jiraattan namni nagaan jiraatu namni gammachuu qabu namni yeroo hunda kolfu tiktok irra namni sirbu akkamitti fooqii shanaffaarraa of kuffisaa poolisiin haa qoratu kun hojii poolisiiti sini galee haadha kiyya sotoo taate fira kiyyees dhala kiyya sotoo taate seeraan ala taanaan kanuman jedha sini galee haqa dabseen beeku soba haaseen beeku kasaarees hin beeku wanti narra gahees hin jiru ani immoo fakkeenya dhalootaa ta'uun barbaada fakkeenya dubartoota jabaa ta'anii ta'uun barbaada. Nama maral maaliif dhugaashii dhabam dhugaashii seeraan haa ba'uudha waan hin taane maaliif borcidee asiin wajjin maxxansinaadha malee kan jechaa jirru nuti har'a Oromoo cabsuu keessatti gahee nuti taphannu Oromoo dhumarraa nyaannetti ol guddanne nuti hundumtiyyuu. Akka xiqqaatti akka guddaatitti boris ummatum kana keessa jira. Isa lagaana siifachi footu kana malee abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Miicitu kanaa mitim. Isa urgufannu kanaa mitim. Nama gowwoomsuu keessatti gahee qabaachuu qaba mitim. Kanaaf maaltu jedhamaa jiraadha? Akkamitti jedhamaa jira wanti jedhu suni ga'umsa qabaachuu danda'u qabaatan. Laftisaa heeran seeran akkaataa qabaachuu danda'u qabaata. Nuti warra waa wallaalaa miti. Waan sirriitti bareechee beeku beekte. Waa sirriitti xinxaluu danda'u beeku. Afaan hin qofa warra nu gowwoomsanii mitim nuyi. Kanaafidhaam dhugaan lubbuu kanaa abawu yes abawu arras abawu anis lubbuun qabaa bar mucaan kun lubbuu kooti anaafis obboleettii kooti anaafis dhala kootiin bar akkamittiin akkasitti jedhaman akkamitti dhugaan ishiin baane jedhama shirri duubatti xaxame kuni kallattii kamiin xaxame waan jedhamu sana sirnaa fi heeranaa qoratamuudha kan jechaa jiru nuti. Akkaataa lanaa qoratamu erga yoomiti kaasetti yoonii maanyan sirna keenya kana nu qorachuu danda'e. Sanyi yeroo tokko dubbadhu sanyi. Yeroo tokko dubbadhu amma yoonii maanyaa abaluutu naa kenne jechuun isaa ijoollee Oromoo kun wal nyaachisuufi malee namni kun tarii siigalee amma wanti nuti hubachuu dadhabneetu asitti hundi keenya walirraa fuunee abaluu jennu amma namni kun ijoollee Oromoo wal nyaachisuufi si jammarinni fedhiinsaa kana ture yaanni isaayyuu kanuma ture. Amma qananii dhafis yaadeeti miti mucaan kun Andu'aalem taphaan ala gochuu waan barbaaduuf durumaaniyyuu masiin beekta tarii miidiyaan kee argame ta'uun argamne ta'uun beeku intarviiyuu Andu'aalem yeroo koonsartii isaasan gaaffii jarri gaafatanillee argaa turre hundi keenyayyuu akkamitti amaariffan sirbineedhanii jarrillee gaafachaa turanii dura ankoo xumureen ana jechuun Oromoo jechuudha dura of ibseen ankoo xumureen jedhee deebille afaan Amaaraa soon sirbe rakkoon qabu jedheellee itti deebisaa ture jarri aariisa waan qabaniif amma immoo sababii isaatiin ijoollee Oromoo wal nyaachisaa jiran namitti kana jecha isaas yookaan odoo ijoolleen Oromoo biloog godhanii nama kana fooloorraa kaafatanii laaluu baatanii inni sa'aatii 24 tiktook irra taa'ee tapha isaa nutti hin taphatu ture garuu. ሰላም ሰሞኑን ያው በጣም ደንግጬ ስለነበር በቀነኒ በወንድማችን አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ባለቤት ህልፈተ ህይወት በጣም አዝኛለሁ ከልቤ ደንግጫለሁ በወቅቱ በጣም ነበር ያዘንኩት ቢያንስ ጧት ቢያንስ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከ12 ሰዓት ቀደም ብሎ ነው የሰማሁት ግን ውሸት ነው ብዬ በቃ ማመን አልቻልኩም ጸጥ አልኩ እንቅልፍም ቢያለኝ ከዛ ደወልኩ ወደ ፋሚሊ ጋር ነገሩ እንደሆነና ባልተጣራ ሁኔታ አንዱዓለም እንደታሰረ ወዲያው ነው የሰማሁት
ይሄ ማለት ፖሊስ አንድ ሰው እናቱን ካን ብትሞት አይደለም በዚህ አይነት አደጋ ሰው ራሱን አጥፍቶ ይቀርና እናቱን ካን ብትሞት ቤት ውስጥ ፖሊስ የሷን ልጆች የእናትን ልጆች ያስርና ያጣራል ከምን ይሄ ነገር እንደሆነ ማለት ታሰረ ማለት ደግሞ ጥፋተኛ ሆነ ተፈረደበት እሱ ገደላት ማለት አይደለም ይሄ ልጅ በገላት እንደዛ ተጎርቶ ብሎ በዛ ልክ አያለክስም ምክንያቱም አብሮ ባሉበት ሰዓት በዛን ሰዓት ያው መቼም ከዚህ በኋላ ነበሩ ብለን ነው የምናወራውና አንዱ ዓለም ዱባይ ሲመጣ ይደውልላትና ቀኖ ምን ላምጣ ኢቭን ከማስተዋውሰው ሁሉ የሆነ ህጣን የቤት ውስጥ ህጣን ማለት ነው ይሄ ህጣን በጣም አሪፍ ነው ግን ውድ ነው ሲባል ሌላኛውን ግዛ እሷ ስትለው ይሄ ውዱን ነው የሚገዛልሽ ብሎ ይገዛበትን አጋጣሚ ሁሉ አስተዋውሳለሁ ልብስ ለራሱም ጫማ ሲገዛ ለሷም ይገዛል ከዚህ ሲሄድ እንደውም ባሁኑ ትዝ ይለኛል ሲፎራ ውስጥ ገብተን ሲፎራ ዴራ ሲቲ ሴንተር ሄዳችሁ ጠይቁ ልጆች ራሱ እዛ የሚሰሩት ልጆች አብሮት ፎቶ ተነስቶ ምናምን ሲፎራ ውስጥ ማለት ነው ዴራ ሲቲ ሴንተር ዱባይ የሚሰሩ ልጆች ከዛ ሽቶ ቻፕስቲክ ብዙ ብራንድ ነገር ገዝቶላት ከሲፎራ ሄዷል አልፈለገም እሷ እያለች ማለት ነውና ይሄን ያህል የሚወዳት ሲንከባከባት ነው እኔ ማቆ ተናገር ከተባልኩ አሁን ግን ለናገር የመጣሁት እነ ዮኒ ማኛ አይነት ሰዎች ማለት ነው ዮኒ አንድ ነገር ልንገር እኔ ማለት ነው የናንተ የሀበሻ አርቲስቶች ኩላሊት በመሸጥ ተጠርጥሮ የታሰረ የሀበሻ አርቲስት አለ ከፎቅ ላይ ራሷን ወርውራ ከሆቴል የሞተች የሀበሻ አርቲስት ምስት አለች ያን ሰዓት የኦሮሞ አክቲቪስቶች እኛ ምንም አላልንም በእናንተ መሃል ገብተን አልፈተፈትንም ገብቷል ምክንያቱም ስለማናውቀው ማለት ነው አንተም ስለማታውቀው ጉዳይ ላይ ህዝቡ ስለተመለከተ ነገርየው አጀንዳ ስለሆነ ቀነኒም ፌመስ ስለሆነች አንዱ ዓለምም ፌመስ ስለሆነ የሁለት ፌመሶች ግርግር ስለሆነ ነገርየው ለምንድነው ገብተ ማታውቀው ነገር ምትፈተፈተው ይሄ የተላከልህ መረጃዎች እንደዚህ ያለችኝ ኤክሱ እንደዚህ ያለችኝ እንደዚህ እሷ እኮ ላንተ እንደዚህ ብላ ምትልክል እንደ ከብት ምትነዳ ሴትዮ የሱ ኤክስ ነች ኤክስ ደግሞ እንደ ፈረንጅ አይደለም ሀበሻ ጥሩ ነገር አይመኝም እና ይሄን አምነ ብዙ ባትጓዝ ባትራመድ ጥሩ ነው ብያስባለሁ አንዱ ዓለምን አላህ የሱን ሐቅ የልጅቷንም ሐቅ ያውጣው በየመኛለሁ አንዱ ዓለም በጣም የዋህ ደግ ልጅ ነው ማንኛውም ሰው እዚች ምድር ላይ በህይወት ያለ ሰው ስጋ ለባሽ በሙሉ የራሱ የሆነ ችግር አለበት እኔ ግን እርቦቱ እንኳን ሰው ጓደኞቹ ካልበሉ የማይበላ ከራሱ ችግር የሰውን የሚያስቀድም ምስኪን በፍጹም ሰው የሚረዳና ሰው የሚረዳ አንዱ ዓለምን ነው እኔ ማውቀው ይሄን ነው መናገር የምፈልገውና ብዙ ያበሻ አርቲስቶች ችግር እያለ እኛ ምንም ማላልንም ስለዚህ ዮኒ ማኛ ተረጋጋ ትንሽ በጣም ከልክ በላይ ነው ቆይ ሴቶቹ ስለሚያፈቅሩት አቶት ነው ሌሎች አርቲስት ነገሮችም ሰው ልኮ በዛ ሰዎችን የሚያሰድቡት አንዱ ዓለምን ስለሚቀኑበት ስለሚበልጣቸው ነው ሴቶቹ ስለሚያፈቅሩት ነው አንተ ምን ደርሶብህ ነው ዘፋኝ አይደለም ወደፊትም ዘፋኝ አትሆንም አንተ በምንድነው እንደዚህ ተቃጥለው ምትለው እውነት አስበህላት ነው ለልጅቷ አንድ ቀን ያንዱ ዓለምን ጥሩ ስራ ሼር አድርገህ ታውቃለህ የልጅቷንም አንድ ቀን ሲያምሩ እነዚህ ጥንዶች ብለህ ታውቃለህ በህይወት እያሉ ያላሞገስኮን ያላከበርኮን ያላበረታታኮን ነገር ስጠፋ ደግሞ እኝኝ ማለት ይሄ የሰላም አይደለም ኦኬ ተረጋጋ ተናገር ካልክ ደግሞ ብዙ ምንናገረው የእናንተ አርቲስቶች ሞራል አልባ የሆኑና ማለት ነው ብዙ ነፍሰ ገዳዮች አሉና ስለነዛ ማውራት እንችላለን ከዛ በተረፈ ግን ያንዱ ዓለምን ይሄ የሆነው ጥርጣሬ ነው ፖሊስ ደግሞ መጠርጠር የሚጠበቅ ነው ፖሊስ አንድን ሰው ሲሞት
ባልታወቀ ምክንያት ሲሞት አጠገቡ ያለውን ሰው መያዝ ማጣራት መመርመር ይሄ የፖሊስ ስራ ስለሆነ ነው ኢንሻአላህ አንዷለም እንደሚወጣ ከሷም ሀዘን ላይ ደግሞ እንደምጽናና እኔ ተስፋ አደርጋለሁ ለጊዜው ማለት ምችል